Ovo je mesto gde je nastradao 15-godišnji Milan Lutovac. Vujačić je vozio preko 80 km na čas i to sa više od 1,9 promila alkohola u krvi, kada je udario u dečaka koji je vozio bicikl. Ipak sud je cenio olakšavajuće okolnosti, tvrdi sudija Svetlana Tomić-Jokić, koja je bila predsedavajuća sudskom veću, odgovarajući na pitanje kako je moguće da je Vujačić dobio kaznu manju od zakonskog minimuma od 2 godine. To su činjenica da do sada nije krivično osuđivan, činjenica da ima preko 60 godina, da je izrazio kajanje i žaljenje za svoje postupke, da oštećeni, znači otac malodobnog nastradalog dečaka nije iskazao zainteresovanost za krivično gonjenje, nije postavio imovinsko-pravni zahtev. On se na glavnom pretresu nijednom nije pojavio. Takođe, veliki doprinos, kako je ovo veće utvrdilo malodobnog oštećenog za nastupalu saobraćajnu nezgodu. Kritičnom prilikom je vozio bicikl oko 23 časa, bicikl je bio neosvećeno kako je veće utvrdilo i to se smatra doprinosom, na neki način podijeljenom odgovornošću, znači uzroku saobraćajne nezgode. Sudija Tomić-Jokić dodaje da se radi o prosečno izrečenoj kazni za takvo krivično delo, ali pravni stručnjaci smatraju da je takva sudska praksa nedopustiva. To nije dobra poruka bilo kome. Danas u Srbiji vi imate takođe i alternativne načine izvršenja sankcija, ne morate biti u zatvoru. Kaznena politika određuje to kako će se građani u stvari ponašati prema određenim krivičnim delima, a ovo je izuzetno blaga kaznena politika koja sigurno neće doprineti bilo kome da ne učini isto što je učinio ovaj čovek u slučaju o kome pričamo. Ali ovo je još jedna presuda u kojoj imamo kaznu koja je izrečena ispod zakonskog minimuma. Čemu zakonski minimum ako se mogu izreći kazne koje su ispod tog minimuma? Sud je ovde stvarno uzeo u obzir pojedine okolnosti i snizio kaznu ispod zakonskog minimuma, što je takođe jedna veoma čudna praksa koju vidimo u Srbiji. Brat Radovana Karadžića, Luka, osuđen je za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom na 2,5 godine zatvora, ali je presuda ukinuta i naloženo je novo suđenje. Vozač nekadašnjeg ministra poljoprivrede Dragana Veselinova, Stevan Bakalov, koji je vozeći službeni automobil usmrtio na pešačkom prelazu Katarinu Marić dok je vozio tadašnjeg ministra, odslužio je 4 godine zatvora. Stručnjaci u tim slučajevima prepoznaju blagu kaznenu politiku. Postoji zajednička nit da sud ni u jednom slučaju nije imao hrabrost da izrekne visoku kaznu, da se nije adekvatno poneo prema onima koji su bili alkoholisani, koji su dozvolili sebi da oduzmu nekome život u alkoholisanom stanju i sve te okolnosti koje se uzimaju kao olakšavajuće stvarno nisu dovoljno olakšavajuće da se ide ispod zakonskog minimuma. Zanimljivo je i da presudom Vujačiću vozačka dozvola nije oduzeta trajno, već samo na 2 godine, ali konačnu odluku o njegovoj presudi doneće apelacioni sud. Inače, Vujačić je već neko vreme pritvoren, pošto je prošle godine priveden zbog sumnji da je jedan od odgovornih za malverzacije sa đubrivom u aferi Azotara.